Forest sai kamalong vorengang hoi amen pen tangka kirung thababang phubang phetum lapen labang so sai long kachir abdun department officer satuma phananta muning tipia phan kinep kangnang son thot kado kawe phanta nep ingnang ponangji pusi piniaru ni phai ing koira trok ar ni pherang ke mailong pen lamthe peklang pon vorengang hoi contract an parta entry tax get amen pen crore atangka BJP East Karbianglong Kisan Morcha maipi muning tipi lapen alangli long kachir abdun Simeon terang banghini aphanta Chopang limpuang teke klang pen pulis atum kenep kangnang ke misenlo bang solam ke chengsi ke Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbianglong SP Sanjib Kumar Saikia banghini phansi akiro pilo athela ke BJP claim bang kali kalangpu thangnat ke matha ke paprek ave pin pen ki chopang limpulote badu aphan kape jog ave pu kachepaklang thega pot kachuro alam the pajerpot morning TP phan ke claim ke chok che ke thek long pen alang li phan ke nep kang nang la pen alang ri sang ho Simeon terang puwa bang puwa lang tum phan ke nep kang nang la so pu tha ka bang ke chengsi ke nili Karbianglong Autonomous Council asongja lo ke hai CM Dr. Tuliram Ronghang alang li phan da churu lo je ke chok che phan la song asai ke ding pon pot la pen Karbianglong la pu East Division Karbianglong SP alang li phan ta churu lo la pen alang li tumlong ka cher abdun jitu la misen nangi pu along ke claim ka cher abdun atum phan anstami dili churu lo Chopang limalong amen keklang suarlo pumat pulis atum panep jot ki chokche athela puan ke thedung chopang lim lak isi hini pu kali crore atangka ke panglim ke claim along ke arleng ke thetum ta alang li long karjab dun dokok ta hai lasi amut piala ma bang ke chopang lim do ana bang pu bang phia phanta nep ingnang nang jila pen ke dam tanga por Karbianglong arlo kati hurnut forest department along vorengang hoi amen pen inut bang hini dalal ke claim atu ki duk da rada phan chong thui chobaisi lakh atangka ki chopang lim do ana phan pipot si piniarni anta kangsai along plam along van hai hide chopang lim pulote chopang lim lo ladak arlo so pinso pu akilok pu ke phlak jalam wanang nei pusi pherang kya mailong RTI claim bang mahajan pro pe ning jipon lasi ladak morning TP lahaya rat tu phan long asora phan king set atu phan ka chong thui long lahai ka chubai long ke laso ahir jumi alang li phan kumat lo ki pike la pen alang li long kumat masika cher abdul lo la bhai bangta alang li tum lon kiri katar li batum rada thengno isya por pen ke paklar dak wan po pusin ni li tum ning thelo ang li chi hek pasin ni lo je forest long gore ga sai ki pi pen ke chokche illegally por pen do asi alang li tum phan name nil tum interview hang thupo asi chok lim pele li tum halala alang li tum hanta pe chelong na apen non ke do tang tum ta lagi le pelong nang ku alang li mata ningi polo la sida ke klar dak lo dake hang ka patu la melu jela bahani vet kali puke klar dak lo News Report Karbianglong Live